Anasuro bigbameo ero dandame. Akalo besisomea. Fia do nuku mere voje cholobo na wanuo. Ekpemo. Wonuo sulo bana itemetwe. Teme ma usoda enuyo anayi. Lobana du beton lo. Ma usakwe da hode da ido gwa utu. Do du reji to utu. Wenu tuesu. Lobo anazan honron. Yasi semimeo. Enawe jirokoko jije bana je jirokoko do alile biji lo Jesus sin kome. Yi honron lobo na di zonlina. Yi honron lobo na wazona. Yi honron lobo na inukona. Waba do akunu zankla me fi fosi de hiko elo wenu. Wenu dewe bana khode loba akunu na sedegbetuwe. Loba na da cheji beji bena chedo gazantume. Mina ando Genèse 21 verset 8 emi ulando. Isaac isu salade anoni. Bebe ede anonio Abrahamu yiro agod da hodokpo. Ami. Ai hongbe yo nwedo gbe bio edona su. Jésus Christ sing gbe. Do wame utuo ai hongbe yo adona su lobona inu konda pale bi pwe. Bonu debu sade lobona si hu glan lina do Jésus Christ sing ko hono no me khodede. Ami. Ronron yesi semi meton enawe jirokoko jije. Do bezantome. La zoto sien liho. Do nuanu wale bisien liho. Do Jésus Christ sin comme. Ami. Asona do nuku mede chelo bona wanu tabi anakpon alors nu mede we esona imo do ronronde do tu ejewe do egbesien ehongbe. Akruno edo kwe da hode ira do kwa utu we. Lo ba na jaya do kwa utu do du reji to utu ni monwe do Jésus Christ sin comme. Ami. Fie anom megulejeo ekpemo. Fie ate alonu medeo ekpemo. Fie beto andonu kucholo na wanu jeo ekpemo. Eya be azowiwa do Jesus sin come. Masahonu azoyin to bado na wa masahona o je kon akruna gwa lonu ba na bloso ekpe. Ekpe sansan dion amisisado alo to mejewe lo ba na wazo lo bona motin lo mena si wuli bonu bwade lo bona wuli bonu medo kudo tuele medo le do tuemele mede budena la logoba bona yirawe o anakpe lo mena si hugwa lo niye ni mo nuwe de Jesus sin come. Ami akatwa onde lede lo bona zimendai lo ba nu jana bio mede vo jana do nuku anate wa nu bonde buo bona kpe lo bona wuli bonu bwade ya mede vo jana do nuku cholo na wanu ama egbesina di on khode bura ko ne le ida ijewe yero kantunu we yero jijewe dowe do Jesus sin come bon khode nwe do be si dion anaja jirokoko lobona zangbetu de ba gwande yo do Jesus sin come do awanu anamonu ni monwe Jesus sin come. Ami. Le projet gegede réalisation gegede ba do na blo gbetu me amaka wazo asimbloa amado ndela lo no asimbloa fie ano kuije lobolo azoba gbandi si amion ande ba lobna mo tembo wa lobna mo kwa lobna libonu gwede ba mo egbedion onron akunoton eje we bo anapenu lobona wa anamo azo lobona wa nu anu sa anamo bosa wonu aja himeo kliena wa ba ansanu asona savoa do Jesus Christ sin comme ni monwe gan ko ba na honron ba ndo dure jira pale before the gbetu me yi honron akunoton do Jesus sin comme. Ami main vie ya do ndiri me o e ya suro gbigbo me suro ndiri me do Jesus sin comme eno hena ze responsabilité da hoda lo menue do ponu to esu bodidi na wanwe akuno lo pwe da hode zeda enuwe e ya ba awajije bedo presento medin ni monwe no di nu da elo commenter lo bo le sero me ayin wanale ba ihongbe o ananomo de kiko elo le wo abone wade nu siano do Jesus sin come. Ami.